الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا فوتو كدفتر من دو ويتين علوم القرآن الكريم للدكتور والأستاذ نور الدين عتر حفظه الله. ما زلنا هنا جانغو دكو ويتي التفسير المأثور. إني تفسير المأثور كون وني تفسير المأثور هذا كلا تفسير متواتر. هذا تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بإن وندم بالسنة أو تفسير القرآن بقول التابعي أو التابعي أو الصحابي. هذا نون فو ناتور كوبيت تفسير المأثور إني وندم تفسير جد فوق أنه بري لبيد. إن جانجينو كو هذا في كوبيت كون تفسير الطبري إن يوتي كون نشرنا بوي أو تفسير. تفسير دي دابو مجانغو ندم إن جانجي كدي تفسير ابن كثير رحمه الله. بيد وفو يا الله سبحانه وتعالى يرمي بهند إن شاء الله. إن جانجي تفسير تتب أون مشرنا جون دو إني كمأثور. هذا إنه تفسير مجانجتين دو أن شرنا بين فو دون ديري أو تفسير دو إسكي أو تفسير دو كمأثور كاكو تفسير بالرأي. هذا إنه شرنا جون دو كإن وندما نور الدين عتر كان به دياري وندما ند تفسير ند جانجتين دو كو ويتين ند جاء تفسير مأثور سبهين هبنا جانتا قول أقوال الصحابة وأقوال النبي وأقوال إن وندما التابعي والتابعي. هذا إنه ده دفتر ند جانجتين دو شرنا بيجو كنيون هي إن ده دفتر دو ند جاء تفسير المأثور إن جاوري إن ناتوري كويته تفسير بالرأي. هذا إن هو وندما دون دو كنوه هذا كوراي شرنا جون دو وندما جانغو ده كدفتر ما كنو. شرنا جون ما كي هذا دفتر تتبرة جاء عند تفسير ويته دون المأثور كدفتر ويته عنده لباب التأويل في معاني التنزيل لإمام الخازن. إمام خازن ويندي دفتره لباب التأويل في المعاني التنزيل دينته الإمام الخازن. هذا دفتر دين إن جانجينو في كوينتين هندم جامع البيان. جامع البيان لإمام لإمام إن الطبري. إن جانجينو في ده دفتره. إن جانجي كدي دفتر نوينه تفسير القرآن العظيم. ده لو كان يكادي كومبو إن وندما ابن كثير. هنده كو دفتر تتبرن دين وندن جانغو ده دو ويتende إن لباب التأويل لباب التأويل إن وندما لباب التأويل في معاني التنزيل في معاني التنزيل لإمام إن الخازن. إمام إن وندما خازن كو كانكو بين دين دفتر دو إني نون دو دفتر نو بو دون دراس سيناتوري إيكو ويته مأثور كاسيناتوري إيكو ويته مأثور تشرنو دون كدفتر ماكو دو كانكو متاونين ديكو ويته تفسير المأثور. هذا كو درس من وني هنده إن شاء الله. جونو تشرنو يوم نيتا دين كوم بوني إمام خازن. تشرنو جيني وهو العلامة. هذا كو تشرنو دو مولانا دو سينما علامة. كتوما في دا عالم وصيغة مبالغة بمعنى هريكو غاندو مولانا دو علام. علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد ابن إبراهيم الشيحي البغدادي الشافعي الصوفي عرف بالخازن. هريكو نون بماكته علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد ابن إبراهيم ساري مقبندن نكون أنتو إنكو بغداد. هريكو بغداد وني ساري مقبندن مذهب مبيوم هريكو هوري مذهب ومبيوني كو إمام الشافعي عرف بأن درام بالخازن كوبيته خازن. هذا نون إنجانغا جوني هذا خازن ونافي كونو بينته بجمع جونو فيهن بين إمام خازن بمعنى كون في ارتخازن كهالة عرب كو مرو هونده كو إمام الخازن إنرا خازن لأنه كان خازن كتب خانقاه السميطاتية بدمشق. السمي إن وندما السميساطية بدمشق. هرايكو إنرا إمام خازن هاريه ممارا دفته مكتبة ويئته لو سميساطية كو ويئته كون كساري دمشق بمعنى دماس. de tawde hari himo mari ko wiyete bibliothèque himo mari ko wiyete maktaba o maktaba ɗon ko sumay satoyiya o jammira hakke ko o marata defte o jammira maro haray noon inne waddema sumay satoyiya
haray ko nokkure wonde ko shamal ko wieten kon al umawi ida mari julirde mbolanande Dimashq de ne masjidul umawi haray ko ka shamal mayre don o maktaba do wonno wulida bi baghdad haray ko baghdad be jibina sanata hitande temedde jeego capande jiddi jeetati hijri wa sami'a min ulamaiha haray hon be nani ko duwadi be jangi jungo cerno be baghdad ben thumma baydun fe'i qadima Dimashq be ari Dimashq wa talaqa fiha al-ilm hatta tamakkan ko duwadi be jangi don ha be ñiiɓi ko wiyete ganda fashtaghala haray non be fuddi gollugol non joni hondum be nashril ilmi wa ta'lifi sakutugol gandal ko wiyete wallifagol wa kanat lahu muallafatun kabira wa kathira hari be mari ko dum wiyete defte hewde wallifade dudude ashharuha burde lollude den fop ko be windi kon kitabuhu ko deftere mabbe den fi tafsiri tafsir haray ndende wonden jangude do wiyete lubabu at-ta'wil fi maani at-tanzil haray ko do buri lollude deftere be windi de inne wondema wa tufiya haray non kanyum kadi be fe'ini hitande temedde jeddi capannay go hijri ko do hitande kadi be fe'ini on ton be fe'ini ko sare wiyete halab wonde ko wiyete kon siri sare no wiye halab haray ko don be fe'ini jaka eden andi be do ko honto be jibina ko Baghdad honto be dabbi gandal ha be wawi dumannagol ko Dimashq on tuma non be feddino ko wiyete hala cerno jon yeti ken do ko hombo woni Imam Khazi jonno mo yeta de tafsir makko mo windi on ko honno o windira none honno o windira cerno jon ni tariqatu hadha at-tafsir la wal o tafsir no windira non ikhtasara al-Khazin tafsirahu hadha من تفاسير من سبقه ولا سيما تفسير معالم التنزيل لإمام البغوي جرنو جون إن هذا إمام الخازن ورأين إني كتفسير مكون تفسير جاء هم بفعلنا بويندنا بتفسير بين أدمكم بمعنى باو كبيرة إمام خازن هذا بوي ويندي تفسير هذا بوي ويندي تفسير إمام الخازن كان يوم بيأري رأين إني أكو ويندانوكم bimana on dari defte be adin ko nafaji din don kanko windi de deftere do o rabbin din konguli din no jeya non en deftere de o tugori fi windo tafsir makko de o wallitori fi windi gol tafsir makko Imamul Baghawi no windi tafsir wiyetedo Maalimu at-Tanzil jaka mi andi de deftere wiyetedo do Lubabu Ta'wil fi Maani at-Tanzil imam inna wande mal Imam Khazin hare nde deftere asli mayre ko deftere honde inne wonde ma cerno jondo inni hare ko Maalimu at-Tanzil deftere no wi'e Maalim at-Tanzil li imam adendo al-Baghawi Imam al-Baghawi ko kanko windi nde deftere wi'etende do Maalimu at-Tanzil jonnon inne wonde ma Imam Khazin ari ndari nde deftere do siwinde duyti nde rabbindi nde wadi nde mukhtasar jake mi andi Lubabu Ta'wil fi Maani Tanzil nde deftere do asli mayre o nene mayre on konde ko nde do Maalimu Tanzil li Imam al-Baghawi fami ke akulunga cerno jondo ini ikhtasara al-Khazin tafsirahu hadha min tafasir man sabaqahu wala siyama inna wanda tafsir Maalim at-Tanzil li Imam al-Baghawi فكان عمله فيه كما ذكر في مقدمته النقل والانتخاب مع حذف الأسانيد وتجنب التتويل والإسهاب تشرنو جوندو إنديون و إمام الخازن قل دي أو وادي دين أو تفسير مكو دو كان كو تجري مصيفي كمقدمة دفتر مكو دي وإني و كان كو أو ودالي هاي فويسي ونانو إجينغول إسوغول إمام الخازن كان يندونو wo min ka deftere an tafsir nde mi windi wiyetende Lubabu Ta'wil min mi wadal ton piiji buy ko mi wadi ton ko ko eggingol ko woni e defte kon mi suba kadi ko selli kon mi winda nder to bi mana o faala en nude haray min nagolle jandude mi wadi mimi mi siiwu ko woni kon e deya defte mi rabbindini haray mi duyti juutingol ngol mi wodditi wa tajannubi mi wodditi at-tatwil wal ishab juutingol ko enete kadi ishab ko wowlugol ko tawata hara innen wonde ma hara no famini
ɗum ɗo fof kañum kadi mo ɗuyti. ceerno jon noon jake andi imam khazin kanko tigiri mo yeeti en ko honɗum woni golle makko ɗen ka deftere makko lubabu tawil o inni komi waɗi wo ko raɓɓinɗingol siiwa raɓɓinɗingol eggina komi tanƴini kono selli mi monta ko wiyete kon haray mi ɗuyta ko wiyete asanid jaabodirɓe yewtere nden hasful asanid mi ɗuyti kadi ko woni asanid kon mi woɗɗiti juutingol haala kam en inni noon haray nde deftere ɗo nene mayre ko honde ko deftere imam albagawiyu wiyetende nde maalimu atanzi. ceerno jon noon no sifanade nde ɗo deftere kañum kadi ko honɗum nde tawnira ko fi honɗum nde tawnira ko wiyeten ko inen tafsir almasur. ceerno jon ini wa uniya fihi bi tahrij al ahadith nabawiya min as-sahihain. haray nde deftere ɗo kañum kadi haray nde yaltini hadisaji buyɗi nulaɗo maaki iwɗi ka nder sahihaini bimana sahih bukhari wa muslim. haray nde deftere ɗo nde jeeya e defte wakkiliɗe ɗen bimana ɗe jommum wakkili fi yaltingol hadisaji ɗin ka sahihaini wa sunanil arba e ka ko wiyete ko ka kutubu sunan wa gayriha e ko nandi e ɗe defte ɗo. jaka mi andi nde deftere ɗo kon ɗum nde jeeya e tafsirul masur saabu nde heewi eggingol hadisaji ɗin ka sahihaini nde heewi eggingol kadi hadisaji ɗin ka sunan. hattali ɗon kañum kadi tum wa sharaha garibal ahadith. haray ka nder deftere makko kañum kadi innen wondema lubabu tawil o sharhi kadi kalfe wonɗe ɗen garibul hadis. haray wonde ɗayiya hadis hara imma hadis o no mari halfere nde tawata nda to jini firtugol maɗum inne hadis o gara ko ɗuma garib ɗum ɗo fof kañum kadi mo janti toon allati yuriduha on hadisa mo sifoto fi muɗum wa huwa fil waqi ceerno jon ɗum in haray o hadis ɗo fi inne wondema haqiqatan yukthiru min at-tafsir al-ma'thur haray mo hebbina jantagol inne wondema konnguli nulaɗo ɗin e hadisaji nulaɗo ɗin kañum e hadisaji sahaba ɓen e ko wiyeten hadisaji tabi wa tabi tawin mimma ja'alana ko ɗum waɗi en nadummuhu ila hadhihi zumrati ko ɗum waɗi haray ɗen takkida nde deftere makko ɗo jeeyande e ko wiyete e geɓe wonɗe ɗen tafsiru bel ma'thur. ceerno jon no faala e yetade ko fi hon ɗum kanko saabu en ini nde deftere ɗo kon ɗum ceerno ɓen no yeddodiri si tawi woni ko nde tafsirul masur kanko tafsir birray. ceerno jon ɗo no kanko kon ɗum o yaari o inni ko nde tafsir bil masur mo yetade en nofi on o inni saabu nde heewi jantagol hadisaji ɗin ka sahihayni nde heewi jantanagol en ko wiyete hadisaji ɗin ka sunan nde heewi en yetade ko wiyete garibal hadis. joni noon ko ɗum waɗi addi en tawnude e nder defte firiraɗe ɗen ko wiyeten ko tafsir ibn masur ɗum ɗo no khilafan ɗum ɗo no lundi lima sana'ahu ba'du al-katibina haythu sannafahu dhimna kutubi at-tafsiri bir-ra'y. ceerno jon inni wo min on noon fa none no mi tawtinirinde ɗo tafsir bir-ra'y e tafsir al-masur haray ɗum ɗo no lundi e woɓɓe windayɓe goo bimana e ceernoɓe goo kamɓe hiɓe ɗetti nde deftere ɗo ɓe tawtinoyi nde tafsiru birra'i en janngoya inchallah ko ɗum woni kadi tafsiru birra'i. jake andi ɗo ceerno jon kanko rajjaha haray yo lubabu tawil fi mani tanzil l'imam khazin yo woni tafsiru masur ide man noon ceernoɓe goo tawtinde innen wondema inni deftere nden haray ko goo wiyete kon ko tafsir birra'i. wono hiɗe mari ceerno jon molana ɗo e walli fiiɗo innen wondema deftere ndene at-tafsir wal mufassirun ara ko deftere molana nde mo inne innen wondema Husayni Zahabi rahimahullah haray mo windi kanko ka deftere makko ton haray himo tawnori nde ɗo ko wiyeten kon tafsir birray. haray hiɗe mari kañum kadi deftere no wiye mabahisu al-Qur'an li innen a Cheikh Qattan Manail Qattan on ɗon kañum kadi no tawni nde deftere ɗo e ko wiyeten tafsir birray. hare masala on ko masala khilafiya bayna ulama ene nde deftere ɗo nde tawtori birray ka ko nde tawtori ko bil masum. aja ceerno jon noon ini wa ka'annahu tarra bi unwani inne wondema lubabi tawil o inni ɓe ceernoɓe ɗettuɓe nde deftere ɗo tawtiri tafsir birray no gasa ko hodiɓe ko wi'ugol ngol lubabu tawil sabu en ini ɗo a tawil ko bimana ɗum a tafsir nde tawde nde halfere ɗo hino toon ceerno joni ko ɗum hoodi ɓeya ha ɓe tawniroyinde e tafsir ko wiyeten kon birray. wa qad urifa hadha tafsiru haray o tafsiri ɗo andirama
بتوسعه في رواية الإسرائيليات. تشانو جون مانتي دفتر دنگانكا جونو ما يتا دنگا نغادي الا مايرو enen inni honno ala bani adama wadudo hunde tata hara aybe fus ala der to ala haray ko annaba be tum woni onu ma'sum annaba be tum rena e ko beete dim piiji amma bani adama hedditi en fo honno yukhti'un wa yusibun be fal jey be hawrondire cerno jo yeeti ken do nde deftere do nonde mo iri cerno jo inni o rabbindininde o do duti asani don o jonni en ko nafata kon o siwi o itti hadisaji ka sahihaini o itti hadisaji ka inna wanda maka kutubul innen ka kutubus sunan innen wanda maka deftere en tende tafsiru bi ra'i kono o inni non deftere den kadi no andira hondum de andira sifagol fi isaji himbe deftere wa akhbari al umam al madiya e sifana gol e fi mufteji fe'inodi wal akhbari tarikhiyya e khabaruji يومندر كويته تاريخ حتى جعله هذا التوسع يورد امورا مما لا يسلم امام النقد العلمي ها دون دو نون ادي صفاغول دي كويته كون himbe defte ben e tarikhaji mofteji fe'inodi e khabaruji fe'inodi jommayre yaaji ni sifagol dum do ha addi non yo sifa piji di tawata hara hakkille jaba hara jogaki dalil bimana no jeya e ko deftere nde do cerno be wadiri nde naqd bimana be yaltini ella e mayre be inni wonde man de deftere do nde moƴƴiri ha kono nde heewi sifagol fi riwayat al israiliyat nde heewi kadi yatagol en fi umam al madiya khabaruji fe'inodi jommayre yanyi sifagol dum don ha nawnaje go natori ka der deftere man kono non hondum hide mari cerno be go kadi artube hande e jamanuji men din do hendi be nde deftere kanyum kadi siwi ittika o jogi don ella on fo heddi deftere labunde den pos jaka mi andi on no hare de deftere fo si de jangude hare deftere den no moƴƴirgo senga do ella on no hebori do hande cerno be go ari nyawndi on ella don wadi de tahqiq ko wieten kon tahqiq révisé de ko wieten kon e hala fewdi kakande be heddi deftere labunde den pos harata wata de jogaki ella la akudum duma wadi on jonnon hino jeya e ko cerno jon kanyum kadi imam khazin cerno ben inni nyinyiri mo sengo go o jantoto hadisa o janto qissa himbe defte ben tawata harako qissa hawni do tawata hara qissa on no lundi alkitabu wa sunna o janto qissa on o ronka iwtirgol bawo qissa on inna odo qissa no lundi odo aya ma no lundi dum do ma sella o fankabut fankugol makko gol ko dum don cerno be ngi nonnu inni ko ellan sabu himo hanu no so addi qissa on o ina dum do ko himbe defte ben halata dum do ma dum do ko ni wi ira kono no lundi dum do hina gonga dum do woni gonga wano no inne mo wonde ma ibn kasir jangirno den non no o wadirta non tadif inne o wonde ma wattaji kono cerno jon janto to hangasi o ronka wadude tarji fanka but areno jeya enen inni non dum do fu dum do non nyinyali deftere nen sam fionu sabu en hebino cerno be go artirbe arbe mo intini fu ko o do falji ko ore ko hore kanyum kadi yolde hebinde ka tafsira makko tafsir keden fop ala tafsir wondo ko wieten kon 100% bi mana temedere temde harapiji din fu on tigi falga sabu ko bani adama windi ko dum aynani do لكن للخازن طريقة خاصة في إيراد هذه الروايات. cerno jonnon inni wo imam khazin ko gonga o iwtirali bawo inni odo qissa ko gonga odo qissa wona gonga odo no selli odo sella imamul khazin wadali dum don ka inne wonde makka israiliya kono cerno jon inni kono himo mari lawol gol o jokki tawo mardo haqqille fu façon no none no o wolirta non a wawai andude si tawi woni halaka on don qissa kanko mo sellinimo ka mo sellinamo cerno jon inni wosa yeka deftera makko so addi riwayaji din so addi yewtereji din hiya annahu yusaddiruha bi lafdhin yush'iru bi adami jazmihi biha o woliray e none on none don no wawma andinde wondema o fellit haray kanko tiri o holaki on don nde yewtere don kander tafsira makko honno no walirta o inna no yurwa anu fille
imam khazin hinni yurwa andu on ɗon qissa ɗahani mo ɗaɓɓitede saabu kanko tigiri o waɗani mo jazm o koko ɗum wani o jogitaki qissa o bimana honɗum o addi konnguli wallayɗima andingol ma wondema kanko tigiri haray nde yewtere nde o yewti ɗo mo accamma fi ya ɗaɓɓito fami gelon ma ɗum oy nawnu rawa ma ɗum oy nawnu an fulan ittama e kaari wama ashbaha dhalika min al ibarat e ko nandi e ɗi konnguli ɗo wa huwa uslubun o e ceernojo noon indi wo wolirgol ni ɗum ko yewtere istalaha alayhi al ulama ramzan ila anna ma sadara bi misli hadihi sigha fa huwa daifun aw mashkukun fi a ceernojon ɗo inni wo ceernoɓe ɓen fof ka yewtereji maɓɓe hiɓe fotti sifa ɗi yewtereji fof ko joporteɗi fi piiji ɗi sellaɗi ruwiya qila inne yurwa ceernojon inni wo sifa ɗi konnguli fof haray ɗiɗo ko joporte kon ɗum ko wondema kan haala wowla kan ɗon imma ko ka daif ko ka lo'uka aw maskukun fi ma ko ka sikkitaka wa hadha yutihu fursatu inna wannama fursatu husnil ifadati minhu haray noon ɗum ɗo no jonne ko ɗum wiyete geɓal fi nafitorgol deftere nden liman uti haddan min attayaquzi wattanabbuhi e on neɗɗo okkaɗo geɓal timmugal fi ko wiyete jogagol haqqil ma ɗum ko wiyete gonɗum finugol sendidira finugol wawgol sendidirgol gonga e fenade o jaka ene andi to ceernojo on ɗo inni on ɗum ko gonga imamul khazin addi riwayat ahadisu daifa o addi kañum kadi ko wiyeten riwayat israiliyat o addeni hen kañum kadi habaruji ɗi tawata koɗi lo'uɗi o waɗali inde wondema taqibi e majji mi mana o ñawali ɗi kono noon haray no heewi ka deftere makko lubab so yewti o addira yewtere an tigiri nde tawata yewtere nden karam koɓɓe no fotti si yewtirama ni haray ɗum ɗon ko tindinta ko wondema yewtere nde no lo'i ma ko tindinta wondema yewtere nde no sikkita jaka ene andi imamul khazin haray e hoore ko o waɗali kon taqib kono maccanma riwayaji haray tadullu ala dafi aw ko wiyeten kon ashukuk haray ko ni hirɗe nde deftere ɗo kadi wiyetende lubabu tawil fi maani التنزيل الإمام الخازن إن شاء الله إن هي كان يكدي دفتر النووي جواهر الحسان في تفسير القرآن الإمام إن وندم الثعالبي هذا ده هذا درس من دو جنگل دفتر دو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته